Uyabingelela umkhozi wakamzobe. Injikajikane le. Ngifuna namhlanje ke ngithi fathu indaba yezigubhu. Siyawubona umsindo. Uyasuka. Inkulumo ziningi eqhamukayo. Abanye abantu baze bathi izigubhu azikho. Izigubhu kahle kahle into ekhona. Abantu abayimbangela into eyimbangela yokuthi izigubhu bathi abantu azikho ilezi inyanga eadvertise izigubhu. Uma be-advertise lento sebe-advertise ngazuthi into ekhiqiza amamiliyoni noma into ekhiqiza amabhiliyoni, cha, kanti akusiyinto enjalo. So manje lo msebenzi uyaphazamiseka ngenxa yabantu abayi-advertisayo lezinto bese benikeza abantu izigubhu lento ingabisenzeka lento abebeyikhulumile kubantu bese ke kuyima uqala ngingenelela lento ukuthi izigubhu azikho kanti izigubhu into ekhona. So ake ngiyikhulume lento ngihlale kuyona. Masikhuluma ngesigubhu kusuke kuyilento into etshalwayo le, but bese ibhobosa lapha phezulu ukhishwa izinto eziphakathi isiyisigubhu mayisinje isuke isihlotshisiwe. Isigubhu ke lesi sigubhu ngisho ngamnika umuntu angeke senzele ukuthi umuthi mawungekho phakathi. Kufanele kungene umuthi phakathi ukuze lento isebenze umuntu mayiphahla ikwazi ukwenza lento ayifunayo. Asilandeleke lenkulumo yesigubhu. Isigubhu imithi engena la phakathi ngo-10,000 iyahlangana bese ingena ezigubhini maybe ezu-20 ngoba kuba into eningi into engena la kuba yilezo izibhunyana nje zemithi ingene la phakathi namafutha mase kuhlangene yonke lento ngo-10,000 iyahlangana. Mhlawumbe ikwazi ukusave abantu abawu-20 noma isave abantu abawu-10, but ake ngithi abantu abawu-10 yabasave abantu abawu-10. Mayisave abantu abawu-10 kulo 10,000 kuyafana nokuthi umuntu mangimnika lento imali ekhostekele it's 1,000 rand mase kufika abantu abawu-10 because masibala abantu abawu-10 sithi divide by 1 kuphuma 1,000. Kodwa uma usuphethe 1,000 usuthi uyohlanganisa umuthi wesigubhu ngeke ukwazi ukuhlanganisa ngoba ixolo lingaka sometimes liba u-20 rand. Umuthi ongako nganganasi ibhodlela elincane elingakanyana isiqhabo mawukala nje la lezi ziqhabo lezi ezidayiswa abantu. Umuthi wakhona inansi lento le umdlebe mebekunikeze nje imvuthu engaka bakunikeza ngo-3,000. Mawuphinde futhi wathola ebhodleleni engaka isadawana amanye ke bathi amafutha but kusuke kungawona amafutha kusuke kuyigazi lase sadawana mawusigwaza kanje siphuma leli gazi lakhona mawuligcoba kanje esandleni lifana same like amafutha kodwa kusiwa lamafutha lawa strong kakhulu. Nasi isigqabo sakhona uhafunyana lapha niyawuthola mhlawumbe ngo-2.5 mawuthola omunye umuntu akunika ngo-3.5 bese kuzohlangana amathambo namakhubalo bese kwenziwa lento ekuthiwa ke isigubhu. Imithi engena la uphinde futhi umuntu acaje ngayo emzimbeni, hayi lento ukuthi ikhiqiza amamiliyoni. Lento ihambisana nebusiness. Ebhizinisini lakho uma kuukuthi buke shaphu 20,000 mawusuphethe lento uzobona u30 ngenyanga kuzothi kuba khona ubone ukuthi lento iwenzile umehluko. Ukhona umehluko obonayo ngoba usuke usuphakanyisiwe manje se-extra usubona ukuthi lo 20,000 sekukhona no10,000 ngaphezulu iyona profit le yesigubhu. Hayi ukuthi mawukuthi ukheshapha 20,000 usuzokheshapha 100,000. Abantu abona lento ila abantu aba-advertisayo kanti lento iyafana. Imithi engena la phakathi iyafana. Inyanga ezidumile ku-social media sifundile imithi kuzona. Inyanga engekho ku-social media sifundile imithi kuzona. Kunezinyanga eziku-social media ezidume kakhulu kodwa mawusuthi uyalandela usuyaqhathanisa
kunomuthi owusebenzisayo sometimes wenyanga owawufundiswa inyanga ku social media ungashayi bese ubuyela ngala kwisikhwama somuntu akufundise zona uphenya amabhuku ubuke la lo muthi lo wawufundiswa umuntu obengekho ku social media ongadumile ongenamali ufike usebenze. So lento iyafana, abantu balapha ngendlela efanayo, abantu ibona bayidayisayo nalabantu aba-advertise igubhu engathi igubhu ikhiqiza amamiliyoni ibona ababulala umsebenzi lo womnyanga, ngoba lento sekufana nokuthi i-scam. Ngoba mabeyenza lento umuntu umbone esephethe isigubhu athi mufuna uba namamiliyoni sondela la sikunikeza nasi isigubhu sokuceba, cha ayikho lonto, ayikho lonto. Uma unemali u50,000 akuxaki ukwenza ibhizinisi ngo40,000 uthatha u10,000 uhambe uyokhokhela isigubhu ukuze izinto zakho zivuleke, ngoba lento sukunikeza amandla esiphakanyisiwe ukuthi ukwazi ukuthi izinto zakho zenzayo uzenze zenzeka. Lento mawuyithatha uphinde uyiphahlele nasemsamo futhi ukuthi mawuyithinta nedlozi lakho alikulalela, because umuntu osuke ephethe isigubhu sokuphakanyiswa nomuntu osuke ethwebula idlozi iyafana lonto, noma engalithwebulanga but indlela asebenza ngayo basebenza ngokulingana nomuntu osuke ethwebula idlozi. Manje kuyonakala umsebenzi ngalezi inyanga advertise ku social media. Abanye bachitha imali baveze nezigubhu bathi mawufuna ukuceba woza sikunikeze nazi igubhu. Hayi man, into ayiadvertise ngendlela straight, ngendlela eyiyona. Unga-edit mawu-advertise ngoba kunomuntu ozoza kuwena ozofuna lento ngoba uthe kanti ubusu-edit abuye athi lento ayisenzekanga bese kuthiwa uyascam. So labantu vela ba-advertise ngale ndlela engisho ngayo, abantu abasuke bethatha ama-chance bengayifundile into, basuke bethatha ama-chance bengayifundile into. Njengamanje kwi-media kunabantu abakhalayo, siyawuza umsindo abantu bekhala ngo-80,000, bakhala ngo-100,000, bakhala ngo-20,000. Right-ke ngike ngaya eMelmode ngabuya ngenza amavidiyo ngiqala ngikhankasela indaba yezigubhu. Ngathukwa abantu ababalandeli, ngathukwa abantu ababalandeli benyanga, ngathukwa abantu abafuna usizo abayenyangeni bofuna usizo. Ngithi ngiyakhankasa ngifuna ukuvula abantu amehlo. Ngathukwa yibona ama comment ayebhalwa la ezansi. Abanye bethi ngifuna ukuduma ngosibanibani. Kodwa nakho manje sekuyayivelela, kuyavela manje. Abanye bethi ngifuna ukuduma ngabanye abantu, angenzi ngani into yami ngiyeke izinto ezenziwa abanye abantu. Bebhala ama comment la ngaphansi. Ngashawa abantu bengithi ngifuna ukuprotecta bona, ngibafundise ukuthi lento kahle kahle iyisima kanjani. Ngayeka. Kodwa manje sebeyakhala abantu ku social media. Bayakhala abantu mabefika la eGolden bathi bakhokho 50,000 izinto zangasebenza. Kunomuntu odliwe ngoJune, odliwe 100,000. Ufika la uzongithetha udliwe ngoJune, udliwe 100,000. Daqala ungazi, wangazi ngoJanuary. NgoMarch ngathi abantu abeze bezolanda igubhu, noma ngaba unamali, noma ngaba unemali encane ngango-5,000 ngizokunikeza isigubhu, noma esika-20,000 ngizokunikeza. Ngoba ngimgxeka umuntu umethe isigubhu sakho sidayisa 100,000, angimgxeka umuntu umethe isigubhu sakho sidayisa 300,000. But uma usidayisa 300,000 iprice yakho ayingabi 300,000 ngoba lo muntu ofuna isigubhu akanamali. Ungamnika isigubhu umuntu akhipha u10,000, u290,000 yokukhokhela ngoba lento ishoyo ukuthi izofika yenzeka, izokwenzeka, and lento omnikezayo into ezofika idonsa imali. Kwenzakala kanjani udayisa isigubhu ngo300,000, umuntu umethe uyafika ethi anginayo 300,000 ngicela unginikeze isigubhu, uthi ahambe uhlanganisa, ngeke ukwazi ukumnikeza isigubhu ngemali engaphansi. Okusho ukuthi lento uyayazi ukuthi lento ayigarantile, mawumnika umuntu ngeke isebenze. Mawumcharge imali encane uthi umuntu afike no5,000 uzomnika isigubhu sa300,000. Okusho ukuthi mase efikile kuba uzoyibona lento ayisebenzi, angabuye ezokhokha. Ufuna ukumshayisa kuyimali esiyisambu ukuze uhambe kanye, wazi ukuthi vele usuqedile ngaye. Ngayikhuluma lo ngaze ngathi indlela yokubamba umuntu ongawazi umuthi, hamba uya kuyena, ungafune umsebenzi. Ufike ithi kamasipala ufuna umsebenzi, imalini umuthi okufuna umsebenzi, ufuna kamasipala abakwazi ukuthi mawuyofaka CV bakufonele same time bakubize beze bezokuqasha. Ungamkhombisi ukuthi unemali. Ngaze ngasho ngathi lo muntu ngoba uyiscam uzoyitshela ukuthi ubambile.
athi okay kulungile ngizokunikeza umuthi letha imali ewu7000 ungamtsheli ukuthi ubufuna ukukhokhela isigubhu sakhe ngo300000 uzowubeka u7000 uthathe lo muthi ugeze ngawe ufake iCV maliphelile isonto ungafonelwanga kamasipala umtshele lo muthi awusebenzanga usumbambile lapho mawuthanda ungamtsheli ubaleke ungazi ukhipha u300000 ngoba kunabantu abangayi ko test enyangeni ukuthi iyawazi umuthi ngaze ngathi mina inyanga mawufuna ukuyitest ukuthi iyakwazi ukukucebisa ayikho inyanga engahlelwe umuthi weintombi ayikho inyanga engahlelwe umuthi wokuqonywa intombi shela le ntombi uyibona ukuthi le kunzima ukuthi uyithole bese uthi ufuna umuthi ukuthi iqome mayingakuqomanga already lo muntu uzodluleka ukukhandela umuthi ukuthi ucebe engakunika kanjani isigubhu sokuthi ucebe akuthwalise ngesigubhu ucebe ugulike kodwa ehluleke ukwenzela umuthi ukuthi uqome but abantu manje bayakhala kodwa ngike ngasho ama comment ayeza la ngaphansi ngaze ngawavala ama comment ku TikTok ngithi abantu abeze bezolanda izinto ngizobanika bazobuya bazeyokhokha ngoba lento eyenziwayo ngifundile ngiyayazi bangazi bayokhipha 100000 bekhomenta la ngaphansi babhala kuma comment bethi ayikho ke lonto ngesilande lonto isigubhu esinjani siphuma mahala singakhokheliwe isigubhu esinjani sitethelwa ngo5000 isigubhu esinjani ongasithola nango 500 okushuthi ayikho lento mangakunikeza u20000 ungathatha umhlala phansi kubhala abantu lama comment ngathula ngathi mina bakhulunyiswa ukuthi abazi mina ngikhulunyiswa ukuthi into yami ngiyayazi bona ngendlela abakhuluma ngayo ukuthi abazi njoba sengisho ngithi mina lento yesigubhu makukhandwa isigubhu ngo10000 siyaphuma igubhu ezo10 uhlanganisa imithi ngoba esigubhini ukuthi lezo ipune zimbala ukalela umuntu into ozomcabanga ngayo iyafana lento ngahamba umhlaba uqede iyafana umuthi uyafana into nje efanayo umuthi uyasebenza yonke indawo wase South Africa uyasebenza wase Mozambique uyasebenza nase Mozambique mabekhanda igubhu bafaka amathambo ezilwane bafaka imithi bahlanganisa amakhubalo bayenze lento yenzeka umuntu aphumelele manje noza kwethu mase be-advertise ngazuthi igubhu izophalaza ama-million umuntu abe no60,000 akhohle ukwenza ibhizinisi agijima ofutlela u60,000 eyofuna isigubhu sifike singasebenzi kodwa ngibe ngikhulumile ukuthi woza la ekhaya nemali yo5000 ngo55000 kulo 60000 wena uhambe ukwenza ibhizinisi uyithathe lento uyisebenzise mayingasebenzanga ubuye uzosibeka la emsamo